bodle namhlala. Oh mina ngi2 minutes ngwashonga libito lami leMbutfo leli ngisuka kulela la kaMamba enkosini Maloyi ngite khona ke eSibayeni kumfu ngacala nje kube kukhutha lwandle bayithe wena waphakathi wena ungangezintaba sibonga ukuthi umsakati seyikhulumile iMbube yeMhlaba seyisiphefumulele sive kuyevakala ekunene ukuthi lokukhulu kakhulu njengoba sivile nje bebonga dwana zabatelo khetho lelo hambe kakhulu luhambe kahle kakhulu futhi nalo wathinza abantu nemisebenzi eminye sibenayo nje live ngekwehlukana kwayo siphinde sibonge nje kuyo iMbube yeMhlaba ukuthi awu ithi noma kunjalo iyadi ukuthi nangabe kukhaya ukuthi kunembi kufuna ibe nemkhuzeli bela captain lesikholwayo ukuthi abantu ithi awu inkosi yeMhlaba awasemanike emaswati sekabhunge noma nayo afake leyo micondvo langayifaka mhlambe leyo micondvo lengenta ukuthi mhlambe sigcine sibona ngasithombe salolo wakhaya ukuthi kungendakalani yabeka nje lekubekako esikujabulela kakhulu ukuthi inkosi ivule etandla njengoba wathi nje live lethi ihlobo nangaphandle kwale live kungasiyo lehlobo tete live kuphela nalamaswati nangalapha kuphosa phinza bengalesikhwahlande sijabule nje ukuthi nabamele emave abo ithi ke inkosi yeMhlaba noma awusiyo wala kangwane ngekudalwa noma ke ngebuve kodwa ungakhuluma ligama lelingenta ukuthi lelive liphile lokusho ukuthi ivula wonke umuntu akabeke la ngakubeka kukhanye ukuthi kuvakale ukuthi sive singathini sekungaba ngiko nje umsakadi ngokuthi sisithalazela kona singasiba singachubeka kahle thina indzaba yemnotho welive nayo intuthuko lokungikuthi wonke umuntu ufanele alethe ligalelo langaliletha njengoba wathi nje ukuthi konke lokufanele ukuthi kuthuthuka kwelive kudzinga economy idzinga donate imali faze emaswati kuyete lemicondvo ukuthi ngabe vele how can we drive the economy mhlambe kona singareza nje nama funds kutama ukuthi siphusha wona umnotho welive nentuthuko nje large lese kungoye sikuthanazela ukuthi ungathi wekunene ngathi kuchubeka tonke inhlelo kungasiyo ke kuphela mhlambe ngibona nemabandla nje lamanye kube nemaswati atawungena kube meaningful kuba khona kwawo noma ke loyawuthi nathola amathuba ukuthi ente asebenze elive kuba khona kwawo kuphatheke ikakhulu kubuilder lelive kanye nesive sayo emaswati ngilo kakhulu nje canco umuntu angagcizelela ke kucela nje emaswatini ukuthi awe emaswati akede eSibayeni your contribution noma ke lokho kufaka ligalelo lakho limcoka kakhulu kunenge lesingakubala kodwa nje mina ngikwathi lale ngufisa kakhulu ukuthi kusatiyodwa nizabate emnotho akutiwe nemaso yini lengentiwa lengenta ukuthi emaswati akukhona wakhe imali ngilo kakhulu siyabonga kakhulu msakade ya bonkosi